Kapitan Inteng! Naimbag ngagsapa marikwanang gumatangak man iti tinapay mo. Agbili ka lata kadagita na i-display ditan, Maray. Sige, Maray. Dayto yan, Maray. Ay, huwag gaya, Maray. Adda maangay a general cleaning ti barangay tayo no bigat. Umay kayo kan ni kabadong Siyak pala ang ti mangida ulaw, tabi si ni kapitan. Katnas kan amalinisan ti barangay tayo, tanda umay a bisita. Kasta aya, Maray. Wen. Manungay titang dandag iti maki general cleaning. Ha? Anya ngay titad ti barangay kadag iti maki general cleaning, Maray. Awan titang da na maitid. Kasla tulong tayo mata iti barangay tayo. Ay. Kunak, ano adda? Awan! Anya ngay, makaumay kayo kan ni kabadong. Ay, jak pa'y sigurado, Maray. Apay ngay, Ado mo nga minti maaramid ije bangkag may. may sangal daw laang may. Makitan taw no kasanaw, Maray. Dayto yun titinapay nga ikapita. Ha? Ay, agyaman na katuyang. Ay, wun gayam. Adda ka numaangay a general cleaning no bigat kuna ni Marikwanang. Ha? Sinaludsod mo kumaano mano titang dandag iti maki-general cleaning? Dinamag ko nga road. Kahit manungay. Awan ka no. Free service. Uray santan amapan maki-general cleaning, tuyang. Apay, kanayon latan, alibre iti maitultulong tayo iti barangay. Gamno da tayo ti mapan mangala iti certificate of indigency. At da bayad na. Iso nga road ti kunak. Di damot ilibray. Di dakit kayat nga ito libre. Awanan ti maibulsan ni pari inteng. Kandag iti dadu mga opisyalis. No libre ti panangala iti documents iti barangay hall. Iso ano day talinis-linis dita? Saan tan amapan? Oray siya. Maturog takit di Isumit lang nga awan tangdan ta. Agbanbanog ka lang. Kompleto ka diti representative ti tunggal pamilya diti barangay tayaw. Tapno marugyan tayon tagdalaos. Awan pa iti representative da na natuyang kantata ba daw, kagawad? Nay, apay ngay. Kat imbagakmat ka ni Marituyang ti may papan iti general cleaning idi kalman. Amangan mo't no napanday di bangkag da. Nakalukat mo ti tawa ti balay da. Ingkay kitangin iday di balay da, kagawad. Ay sanay. Bayam ida, no di da kaya ti tumulong. Imbagakla nga awan ti tangdan ti maki general cleaning, sandan ngay may. Una yun dagitang agasawa. Apay ngamin ngayong bagayo nga awantang dan ngay. Ay, wen nga rod mare. Amumatan ti style da. Masapol nga datang danda sa da tumulong. Ay, nailaw anak nga rod anang ibaga. Ita, amumo ninton sumaruno mare. Pati ba atog datatabadong ka na natuyang? Linisan tayaw? Wen awam mapagpilyan tayaw. Nas ka na malinisan ti barangay tayo no umay dagiti bisita. Kasta ti bilin ni Kapitan Kanyak. Apay ngay nga inseram ti tawag kan daw. Wen tapno saan data makita dagitag daldalos dita batog ti balay ta. Si kamo tagsirip-sirip diti basit nga about. Buyaam dagiti ka barangayan tanay, agdaldalos dan. Unag paysa. Adada maribanang, marikwanang, kankwaraw. Isuda mo ti mangidada ulo iti panagdalaos. Bayam lang ida. Sapay nagdarang ti inay. Un nga raw, imbaglaangan ata saan taanapan. Anya kumangay ti aramidin ta dita. Agbambanog talaang tuyang. Awam metang danta. Nga rod bayam ida nga aglinis. Talinisan da di tabatog ti balay ta. Damay. Kun gayam. Ayan nga di chichirya ginatang mo itay. Ada di tao. Mala, lukat hamon. Kanin taman kiday.
Kabayatan ti panang buyata kadagiti agdaldalo si Terubayan. Kasi lagbuy-buya iti sini. Marikwanang, adda ka di maglaw mo? Kas kumaitan niya, Maray. Nakasaramat tiri daw da pari ba dong kan marituyang. Ay, wan ngagpaiso. Nakalukat matla itay dayta. Adda da siguro di taunag, kat aglemlemeng da. Aramid ti sadot. Wan nga rod masapol nga datang danda. Imbagampay, Maray. Hindi pa ilang matakas ta ti aramid da kay ngamno da relay puno cash assistance ngay waras ti barangay alistuda. Ay, pudno dayta. Ay, bagbagaam ngamin jay kumarita Jak kayat tamangan no siyak man ti madaksanan. Iso maladi na mo ti dumngag. Wan mo't di Ay, uray siyak. Dayta ti kagurgurak nga ugali ni Marituyang. Ituloy takit di tagdalos, Maray. Tamangan no adang agpaiso da Marituyang kan kabadong di taunag ti balay da. Kat mangag da ti saritaan ta. Nalpas matlangan ti general cleaning tayaw. Agyaman na ka, uray awantang da na may tad kada kayo kat inanusan nyo ti May. Awanan yaman na, kagawad. Kagawad. Adamanan maisimpa agripo ti danom tayo inton sumaron alawas. Umay kayo manan tapag sayaatan tayo malaan. Ay, wala kagawad. Wan. Ay, un gayam. Apay ngay, awan damot da tatabadong kan nanatuyang. Nagpaisok. Jak maalam mo. Sana balay, kasaritak tuida. Tao may damot tumulong inton sumaron alawas. Mabaling nga rodan ti agawid, Marikwanan. Awan, mabalinan. Urayan tayo manan ti announcement para iti schedule ti panangisimpa iti gripo tayaw. Sigay, agawid tayong aruday. Nalay, ibagak tumala nga ano kaanaw. Urayak pa ilang ti text ni Kapitan Kanyak. Kat umay kayon tumanan, wine. Wan kagawad. Sikay, mapan kami nga rudan, tayon. Doon. Inkamen, Marikwanan. Nagsadot at talaga da Marituyang kan pari badong. Ay, wan nga rod Tunggal adda maarami na pagimbagan ti barangay. Awan da tumulong. Ngamno adda may tadatangdan, alistuda. Anya nga ta numang tedmet ti barangay iti uray basit atang dandag iti tumulong amang isimpa iti gripo diti barangay tayaw. Wan maribanang. Adda budget para kadakwada. 400 per day kano, Maray. Ay kat nasaya at nga rod no kasta, Maray. Kanada pa'y basit adilata maawat da Ay nagsaya ateng. Wan, si Kangay, kaya't mo tumulaw. Ay saanan, Maray. Jak kabailan ti magna iti adayo, kan mga wit iti nadadagsen abanag. Sana balay, tadamot ni Kwarog amapan. Wan matkit di Mare. Nay, da kayo kadilaang timapan mangisimpay ti gripo tayo, Kwarog. Ang kagawad, inom kami laang. Malpas yung atadagos. Saan mi ama ipasigurada o kagawad? Ni tatabadong ay, saan ka di ang makaumay? Ni kabadong pati ko nam. Ganay. Ang mga no, di na pa'y amaw, kagawad. No imbagakkan ko anay di nagsabat kami di tadalan, hindi na palabas Sabado. Kanayon mo't asaan at tumultulong da tatabadong kan na natuyang, kagawad. Ay, nasken ama-amuan ni Kapitan day daw. Imbagakon kan ni Kapitan. Gamti ko na may bayan tayo no di da kaya titumulong. Nariga mo lang pilitan tayo ida. Amang da tayo upay ti madaksan. Ay, wan mo't kidi kagawad. Malaga na sikan ti mga wit kadagiti daddo matubaw. Tasak mo ti mga wit kadagiti tools nga ramatan tayaw. Sige, hintay nga rudan, tapno malpas tayo. Sino nga idagi jay nakatakder ijay tersina ni Marikwanan?
at dapay host kan tubo nga awit da. Anya kumangay. Isimpada siguro di gripo dito barangay tayo Saan ka mapan? Apay kumaamapanak. Katawan matlaang ti ito datangdan kao. Anya kumaga ti aramidag dita. Agbambanugag lang. Maturog lang yan Sa bagay, sapay nagdagsen ti tubo. Tuyang. Mm. Paypayapayan na ka ni Kwaraw. Sana siya? Sikat ipaypayapayan na. Isiram nga rodon da tari daw kantawa. Tapno panunutin da. Anapantan iji bangkag ta. Ayun ba daw? Narigatan. Antay. May kayumot dito'y balay katrabain. Ay intuludan ka iti si Daem Kwarog. At to'y sinigang ababoy. Ay, dahil taman antay. Agyaman ako na Ay awan na nyaman na. Amok ngamin anabambannog kayo anagisimpa iti gripo tayo. Iso napanunot ko ti mangted iti si Daem. Thank you, antay. Ay, gayam. Kano nga gawid ni Angkay? Ay, saan kanupay analpas ti seminar da? Timbaga na kanyak. Duapay nga aldaw. Ay, nagbayang matay. Ay, win nga rod. Iso awan ti aramidak ijay balay. Ay, mapanak agi standby ijay tersena ni Marikwanang. Ala nga rod. Saan akon nga agbayag Kwarog? Sige, antay. Thank you, manay. Tatapataw. Sa dino nga iti papanam. Mapanak iji balay da pari Ernesto. Saan pa'y ngamin anagawid ni uncle mo kahit? Nagsapa kayo mata na makikaaruba. Ay katwan tawan mo't sa baling aramida iji balay me. Ay, sayang. Tumulong kayo kit di kumamang isimpay ti gripo ti barangay tayaw. Ay ko mapan kami ngamin kinituyang ko iji bangkag me, inton bigat. Iso ada kayo latan Kasta ka day. Wait, italaeng matiris di me. Kanayon kayo mata makita nga dalatan ni balayaw. Ay, nagadupay lati magbagam dita. Hinakaw tanay. Nangaton jay inay. Sa anak pa anak kasangpot iji balay da pari Ernesto. Gumatak man iti asain kagawad. Anya pa ay Kwarog, day talaang. Un kagawad. Pakilistampay lang Awam mo pagbayad ka Ay, gayam. Yan tangay na isimpayo mo tanti gripo tayo. Mabalinan nga alaan nyo titangdan. Kan relief yaw inton bigat iji barangay hall. Wow! At tagayam tangdan may? Adda agpapada kayo ti aldaw kadagiti kakadwam anya. Un kagawad. No kasta, ibagam kadakwada, tamapandan tumot iji barangay hall no bigat. Ijay danto nga alaan ang dagiti tangdanda. Ni Kwarog mati sumungad, tuyang. Nay, ungang paisa. At damat awit na. Kasla relief Inwaras da siguro iji barangay hall. Ngam awan ti kukwata. Tuwan siguro Apay ngay? Ay awan lang ni kumparik. Di datan inikan. Daytan ni Kwaraw. Addan di ta paraangan ta. Pukawan man kit day ta saludsudam. Kwarog! Abay, tatapataw. Adaman sa ludsudek! Anya day ta? Ay, sa dino tinagkapuan. Hindi barangay hall Apay ka day. Ay, kunakon kahit. Apay. Napauli mo kayo, mate. Kan ming-ming-mingan nyo mo't dayto'y nakasupot nga igam ka, Ay, nangalaam ngay kadagita adilata. Tangdan mi anang isimpay ti gripa, Anya! No kasta, ada na awat yu atangdan, Kwaraw. Wine, cash, kan relief grounds. Ninay, sana nasayat na ito yung mapaspasamak, Apay nga minasan kayo ati mula iti trabaho. Ay, nuamok lang nga datangdan. Napanak kumamay, Kwaraw. Saan mo't nga minya yung baga ni kagawad kwa na nga dagami ito da?
Anya ngay kano di nakasupot nga awit ni Kwaraw ba daw? Tangdanda ka naw, ang nagisimpa iti gripaw. Dapay ka no cash anaawa da. Anya? Isumati ko na ni Kwaraw. Na, apay ngay adimbagbaga ni Mari Kuanang nga dagayam tangdan dagiti tumulong amang isimpa iti gripa. Inlimod na siguro ken ka Ay saus, san ang mabalin ti kastoy nga aramidon na? Ha? Nay, Ha? anyang itaramidan? Mapanak igetirsina na. Inak man sungatan. Agsaga na dayjay akwa ng ba! Naimbag nga agsapa, marituyang. Pwe! Nay, apay ako silapan nakngay. Apay adi mo yung bagbaga nga dagayam tangdan dagiti nang isimpa iti grepo dito yung barangay tayaw, maray, ha? Kahit basol ko pa'y. Ay, katwan na. Kita man, awan tinaawat may kinibadong ko atang danmay. Akit imbagak mo ngamin kan ka nga ibaon mo ni kabadong. Awan nga rod timbagbagam nga datangdan. No datangdan, sakay tulamapan. Angam no awan may datangdan, diyo kaya timapan. Kasati kaya tiyo asawan, marituyang. Na, ha? Nagtulag kayo kinibanangan niya. Ay unay kan aya maray, ta siyak pa'y mat ti pabasulam. Naskan aya nga damay datangdan, sakay tutumulong. Ay, Mare, naalas, tikas na nga ugali yung agasawa. Kababain kayo. Ha? Nasaysaya at matlaan tayo nagagat at tumulong para iti barangay tayo. Nga uray awan maitid atangdan. Kasta, tinasaya at nga umili, Mare. Naawatam! Ha? Na, agungot kamutin maray. Ha! Makapasuron nga minti kasta nga style yaw. Ita, agungat katawan na awat mo tangdan mo. Ha! Ay, iusto nga rudan, amaray. Ala, pumanaw ka dito, tersenak. Makauma ka, kasarsarita. Pumanaw kan! Ay, nanatonyang. Anya nga ita. Nakangagkalakit nga rod kininanakwanang. Adaman, wano awan itad ti barangay at ang danyo. Tumulong kayo lata. Tapag sayaatan nyo matlaang abo marangay. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.